Američka gnjeloća glegla ili trulež legla, ATL, je bolest za koju neki kažu, odnosno struka kaže da nema lijeka, a neki kažu, recimo kao moj mentor Ahmed Hasan kaže, dajte mi zajednicu koja je oboljela od američke gnjeloće, ja ću je spasiti, ali ako mi date zajednicu koja je prezaražena varom, ja joj ne mogu ništa. Varroa je u stvari glavni napasnik pčele, to je dakle pčeljina uš koja napada, koja siše znači masno tkivo iz pčelinje organizma, skraćuje životni vijek pčela i najčešće dakle umiruća ili gnijuća pčela tokom zime su nažalost produkt prezaraženosti varoom. Ako na vrijeme nisi dakle tretirao protiv varoje razne organske i neorganske, nažalost, da kažem preparate, onda će se desiti dakle da će zajednica ući u zimu i ona pčela koja bi trebala da živi 6 mjeseci, bukvalno varoa će joj skratiti životni vijek na svega 2-3 mjeseca i ti ćeš imati situaciju recimo da se zazimio pčela u novembru mjesecu, u januaru, ne znam, ja si došao i našao si pomor. Ili možda si u januaru još uvijek vidio živu zajednicu, ali kad si došao recimo u februaru, jednostavno nema života u toj košnici, sve je pomrlo, jer zadatak te zimske pčele u stvari je da sačuva život u zajednici tokom zime i da odgoji otprilike 1 do 1,5 novu pčelu koja će je zamijeniti. I onda dolazi do takozvane smjene, znači zimske i proljetne pčele, i onda dakle taj, da kažemo, rast životne, kako se zove, pčelinje zajednice ide, da kažemo, usporito i od, ne znam, par hiljada jedinki, znači dolazi do otprilike nekih 40, 50, 60 hiljada dakle, zajednica jedinka u jednoj zajednici. Šta je američka gnjeloća legla? U stvari to je bolest koja sama kaže da napada leglo, ne napada odraslu, da kažemo, jedinku, kao što recimo slučaj kod varoje, koja napada znači jedinku čak u leglu, pa onda i odraslu jedinku. Ali ovdje se dešava dakle da ta spora američke gnjeloće u stvari napada jaje u saču, odnosno u lulici, da kažemo, legla, i onda znači da kažemo, to jaje ne može da se razvije i ono bukvalno ugine. Pojavljuje se znači jedan vrlo, da kažemo, ružan smrad. Kada uzmete recimo to leglo čačkalicom, ono se razvlači, znači bukvalno kao žvaka, i to je znak dakle da je pčelina zajednica zaražena tim, da kažemo, američkim gnjeloćom legla. Između ostalog, postoji način kako da se pokuša spasti zajednica, a to je da se pretrese, znači u potpuno čiste nove, da kažemo, suđe, da joj se da, da kažemo, antibiotik, da očisti svoju crijevnu floru, da joj se da probiotik također, dakle da pojača imunitet, i nakon toga da se, znači, ta zajednica polako prihranjuje i da joj, da kažemo, da se razvija novoj, da kažemo, košnici. Staru košnicu sa svim, da kažemo, ide ispaljivanje. Ne možemo to baciti negdje. Ako to negdje bacimo, neke će druge pčele, pošto su pčele vrlo radoznala bića, ona će sletiti na svaku, da kažemo, stvar koju vide u želji nade da dođu do hrane. Naići će na tu, da kažemo, taj ram te gnjeloće, uzet će, dakle, možda, ako bude malo meda na njemu, a te spore se nalaze u medu, odnijeće u svoju košnicu. I onda imamo, dakle, da se u košnici pojavi, da kažemo, američka gnjeloća. I šta se dešava? Obično se američka gnjeloća pojavljuje u najjačim zajednicama, a to je dokaz da ta njihova pohlepa bukvalno, dakle, uzima danak. I na taj način, znači, ta pčelina zajednica, znači, je osuđena na propast. Kasnije ona stagnira i jednostavno vi imate situaciju kada vidite to golim okom, ne treba tu neko, da kažemo, posebna obuka da biste vidjeli, da kažemo, sve to. I onda je potrebno, znači, takvu zajednicu, znači, bukvalno, znači, uništiti, jer je to, tako struka kaže, znači, da biste vi mogli sutra naplatiti odštetu, ne znam, od strane države, morate tu
zajednicu dakle spaliti, zatrpati, znači sve to i na taj način spriječiti širenje zaraze. A ono što je interesantno, recimo, tada se stavlja u karantin obično jedno polje, jedan krug od nekih 2 do 3 km od košnica, da bi se na taj način suzbilo širenje dakle te zaraze i na taj način znači sve pčelna društva koja su u tom karantinu, ona se podvrgavaju posebnoj, da kažemo, analizi legla i svega ostalog da bi se utvrdilo da li ima ili nema. Ako nema, onda one dakle nastavljaju život, ako ima, znači i one će biti uništene i na taj način zatvorene.